Rio bahagia nah sukses wah membegal dia po tuh wah. Lancar. Apa jadi bos? Hah? Mana kesedihan terumpa nang bijak wah. Terompa bos. Oh bos, tapi jak kan dia. Itu ada terumpa kaki nang bijak tuh terumpa bijaknya. Nak tengah jo dong ada bos. Sorry bos ni lah kalau dia bang. Ayam lu. Lo elok me lang mengejek nama tapuk-tapuk ke orang dia. Nak tengah jo dong ada di rumah tapi jak apa bos? Akhirnya mereka oleh adi. Terang dia. Wak begal di lokasi di jembatan. Ya. Kan di bawah di atas situ. Di bawah di atas tu. Adi-adi. Di atas itu kan jembatan tu sampai ugang lalu lintih ya. Kalau lalu lintih ugang, aka aduh ondal dulu ya. Ya tu Jadi yang begal sumbang ada kuah. Hah? Sumbang. Putih. Begal yang minta titih. Terang ada. Oh, jadi. Kalau nak muai magi kuah, tahu buang kuah? Mau tawa di kampung ah. Ha, mati di tangan. Ha. Langsung lampi itu. Bayi le bos. Membegal bayi dah ha? Bayi dah. Kau begal. Bayi. Tadi bos. Begal lah mu bana. Sukses awak kare bos. Bayi. Membegal mode tu me nak pandai ra. Ada empat tangok di kumpulan na Potido perna di Mbo Simpang Potido. Pak. Ni enggak kare. Mati ugang orang yang namanya. Aduh kan lalu patah dia mah iya mendekonya ugang. Jauh kosong ugang punya. Itu aduh ugang. Pantai dia yo. Tunggu bang. Tampon ang kayu. Sandar bang. Sandar bang. Saan sandar pe? Tagan pe. Agak lu semua. Bang abang ang mereka. Membegal artinya. Senjata bang, main senjata bang. Senjata. Aku tidur dan tahu kini lah. Apa tidur nih itu era? Nampak lupa tahu aja dia. Nampak dah. Kami lah kau bang mereka. Enggak dah. Tadi yang begal lah. Piti bang. Hah? Piti. Ada nama piti dah ni. Apa? Dompet. Ada dompet dah ni. Lawan set sana bang. Tu baru jauh. Mulia dan utang bang. Utang ni dulu pepakan ya. Utang dulu ya. Boleh utang. Ada benar. Ada benar aku pakai. Ada benar. Namo beli. Kini naruh tangan sikuah. Pak. Tambah yang gua. Sikuah, taruh tangan dah. Oke, Bang. Cek kapal lo awak nan diletak. Indah nak do di mana tak ada dunia aku Bang. Mengerti. Botang lo Bang ya. Bang. Wajib dia seminggu nak tunggu lo. Bila nang sama iya. Bila ada piti di nyai ku kari mana Bang wah. Amat aja anak buah tu pasti bisa dapet dia. Masalahnya tu anak buah teladan dah. Pembegalan ni sadis. Sali di kumpulan metang PSP pada itu. Isibu semuanya. Dah sukses. Suksesnya puluh boy.
Awak na daw pagkasinyato na bacho megalugang. Mangatay lawanya. Puloy ba ang kasuyang ka? Puloy. Ado na pe Potido na. Gulo, labi aman ang iti. Puloy ba araw? Ugang tadi na awak ka ni begal de. Di ba awak ni begal de basta awak sinyato na do na ugang baduo. Awak sogang niya. Sinyato na do? Ado sinyato na mungkin tangan na Potido na awak tangan na. Hindi mo niya niya basta. Mereka lah di. Ang salang patu ka sampai kawan wa sitwa di ako di Parunay. Parunay tabo may Parunay. Oh, sabi kanya mata na puna. Di. Jadi pakai patu wa gini nai. iyo jadi wa ang hati-hati yang menyalang ke kawan na din tu baga dia no patang adu gang manyapa kulit pisang kalaman pala cium kulit pisang kalaman diputuhi kaki nyoko putih ko. Nyon na bos matilan ni beko ba. Boy rin tuwa niya ang pato magi ya. Pay lagi. Aman tapuin bos namo bos. Iyo. Pay. Jadi bos. Pay. Namo bos ya. Pay. Beko putih kaki ada ka. Yo, pay. Kailan lah. Mambegal inda pandai. Tuwa kana lagu gue. Na uwari tago. Membersihkan kandang ayam gue nontonnya gue. Bang. Ikut ke bosan tadi ndak mah para nasnya. Mau gang. Tadi nak kaput di kaki dia ke bang. Mati sekali yo. Ada orang rumah. Bang. Ada mana bang? Di mana bang? Bang. Bang. Talang pato bang. Sial gugumah rin tua. Pato. Putui pinggang ay kay. Bang, talang pato bang. Apo nyuang pato latiang liwa. Pato ya bang, ay mati ribut. Pato ya bang. Mati ribut tinggal kita. Marquez and Davizioso, they are piling on the pressure. Up into Arrabbiata 2 for the final time. It's still Petrucci. Dovi's got to pounce. He's got to pounce. Is he going to make it into here? No. Marquez is having a look as well. Look at this. Is he going to pull off the move here? No. Dovi's getting close as well. We're entering the final sector shortly. Well, it's going to be all about surely a move into the final corner. Bacchini, can Marquez get it lined up? Can he nail Biondetti 1 and 2? Through current tyre for the final time. And Danilo Petrucci now just 3 corners away from his first Grand Prix victory. Can he hold firm into Bacchini? Can he hold the slipstream off from Marquez and Andrea Dovizioso? Petrucci then comes to turn 15. He leads Dovizioso, tries to find up the way, but Marquez can't find a way through. Petrucci still leads into the final corner. It's all about the slipstream. Rins is challenging Dovizioso. It won't be a win for them. The checkered flag is out here in Mugello. What's going to happen? Oh, it is! Petrucci! He's done it! Petrucci's Apa jadi ini bang? Up on the brakes into the middle of the corner, slows down Marquez. So Dovizioso then decides to pick up the baton. Dovizioso versus Marquez at the moment on this last lap. Crutchlow, Rins and Rossi still right there. Oh, big moment for Marquez. Almost loses the front. The rear comes round a bit, but they're still all in contention. Crutchlow still somehow there. Rins and Rossi also. Oh, Crutchlow was in hot at turn number 4 as that just cost him crucial time. Look at Marquez. He's having moments galore on the front end of that Repsol Honda. Oh, this is brilliant stuff here. And the opening night of Qatar has delivered in 2019. Wah, zamannya dang payah.
Lagi-lagi sama. Oh, kuya pajaya. Salang panto, Bang. Bang, salang pantonya, Bang. Menyelang-nyelang aja. Panto. Kulit yang minang bukan menyalang ang Bang. lagi yang mencipaya hubangnya. Makasih, Bang. Ayo. Kama lah panjang, tiap lamu ya. Manyalang patu sebantanya lamu bana no. Aduh, bodat. Dia memang banyak dunia tiba-tiba deh. Kama ya. Nyalang patu sebantanya. Lamu leh, tiba lah kau. Kau nak takut leh kuliah gini be. Wah, mati di tangan panjang. Tipu pejabat. Mencurigakan gaya Bejarto kayak dulu udah cie. Bang. Nah. Boleh awak numpang bioskop. Cek orang kampung sekodo begal yo. Begal mado di kampung aku. Semua aman oh. Angge daerah sudah. Angin lah. Masalah ndak biminya. Abi mi. Dari mana? Dari kepolisian. Kepedulian, Kepolisian. polusi. Polisi. Oh, nya kok polusi nang kabut-kabut na. Itu pakai masker lah wajib ini. Wajib pakai masker ini. Corona. Apa teh? Mencari begal tuh. Si begal. Iya ada begal tuh. Siku kampung aman dah. Kok kampung aman damai kok kota nan kampung paling aman di Indonesia. Jangan siapa ada laporan getih. Coba pato-pato gay lang untuk begal di orang tuh. Panar dah. Siku kampung aman damai kok. Na panah es krim mo dito si Kororo kejadian era. Awak suka es krim tuh? Bang. Cananya kalau pas suhu aja begal tuh kok tembak. Ya. Ya. Tenang Dinda, ndak Dinda, do kok dia gua. Bang, alu mingkene. Oh. Tuh ale, Pak. Yo kau bertanya tadi, kalau ndak dapet nyo lari, Ah. kapal lo ya be. Dinda. Ah. Ndak Dinda do. Banyak, Pak. Alu mingkene, Pak. Kepalo apa aman, Pak? Aman, Ah? Alun. aman. Doan lah lihat, simpannya. Simpan. Iya jadi, Pak. Aduh pecah bele, itu anggota begal tuh. Baca bele lebih lem nyuruh, Pak. Nado Itu anggota yang ini menyelam patu asli lah. Ada PIO tadi SMP. Baca bele nado itu baca elok roh kue itu tua. Matang mimpi lem terkenal air tuh. Baca bele itu. Acok na benar, Pak. Orang kampung aja begal. Bosnya nggak mirip. Mirip apa? Namuat nak mirip, namuat dari patang mirip seputar, yo, teh namuat itu mirip. Bikin ini Doni namuat sananya, Bang. Doni. Kok anggota bau lo, Bos? Bisa mikir gawak lo. Tanah begal. Paya lah. Lah begal yang pay pak. Pay ya. Pay begal pak. Awak sakit pawi. Paya deh. Kok kau buang kah? Paya, Bos. Di jero jiwasi kan. Nih. Kau buang lagi. Buang.
Rijal. Action. Angin, beres tuh ya. Angin wah. Masalahnya ndak habis minyak. Abi mi. Ndak mahal. Minyak murah nak tak beli. Action. Oh, kuya pajaya. Enggak bang, salah 4 to nya bang. Alang, yun na.